Di kampung nang kajet long pegah long tabi lagi long pegah pun no bekli tapak sa awaknyo yang merantau. Nyo tayo yang kata merantau-rantau nyo ingat perjalanan perantauan tayo pun. Kan hawa ke ringgit. Kan hawa ke dolar. Kan hawa ke euro. Kan hawa nyo hawa je. Tetapi kita dipaksakan untuk berangkat. Long rap sama nasib ngurung drone jemu. Tahun 2002 long Arab sama ngurung drone. Arab sama hai paspor ka bajaro. Meninggal ayah lo. Hana lengan petun. Keluarga long kan keluarga orang kaya, orang gatian. Etna kurang gatian. Kitab tok sabo. Ledra orang beut. Kitab geblo le Abu Cik jemun. Geblo kitabnya, kitab Bajuri, kitab Yanah, kitab Mahli. Hai geblo dekat tok beut. Yang pun buat kitabnya abadi kuda keruang. Abadi kuda keruang gelah 2 di kuda keruang kabut kitab Bajuri. Abi di mudi gelah tha abi nah ini. Dia abi ja mudi. Gelah tha baru. Kitab gelah 2 abadi, wate abadi gelah leh kabut kitab Yanah. Abi ka Bajuri. Abu Silong ayah abadi, ayah maklum goweng itangin dari jinim kuda keruang. Itangin agama. Tangan long wing-wing Gecok kitab Bajuri abati dia intau sama lengan. Red belang ti kintat. Red belang tanjongan. Gowe tangan dia ajuk kitab kabi. Hanangan lo kita lain. Seterusnya sampai kitabnya dodor herbak lo. Long beut kitab long nyen kanan long bak lapik kitab mutulis Tirmizi judul. Jini abati dari abi Rekelong. Dodoi long dari Kota Kerung pindah ke Dewa Mundi. Watelong di daerah Kota Kerung buat Bajuri. Walau Mundi yak cok kitab jamun mbak beti. Hana blo ke pegah mentang na kitab awal. Uronyo karena long yang buat kena leh. Adik-adik long hai tuang le kitabnya ipah kitab jamun. Termasuk Tungku Jarjani ya. Hangga tuang adik long yang tulut. Gagaknya peh blo kitab lain. Hai kata depan mutang lah karayu kita yung kalau pun tak mutang kitab abati jamun uronyo baklong kalong puo rohul mudi long pulumah ba anak yatim idaya nya mentua long ane baik kapikir hai aku tak ada ku buat jamun long yak cok kitab lamari long pulumah kang yang kitab yah ku uronyo padung go te priyak ka na yang talim ngam pelatiban hana lagi awak ka tiap tahun ku ganto kitab baru long kitab ni kuku buat. Pakan dah payah pegah lagi menankan kata sung supaya mereka tidak manja. Dan menan cara pegah bangan tanya oleh puronyo kan apa? Karena lah baju-baju. Nyon tak tubiat kita nyon kono. Kan hana pendidikan tanya terpaksa tu biat. Hai punya bahasa laga orangnya hijrah. Pindah dari hana layak udip tu buat tempat yang lebih layak walaupun perut kono kagelak tu. Tanya wow, hai dah wow, han dah wow, han dah hoja. Kak dengan pasport mentenya nyuwe. Pakai kudu puas pasport mente, nyointang nyo aku baca yo. Abi, nyointang nyo aku baca. Abi ya pu hukum, tadua Himalaya hana beres data. Daca pu hana. Malah nak rekut, mereka kadang-kadang apa ni lang ko itu mah. Nyai tengok tak minta peng lang nang gerogop. Hana beres data terbeki. Nhìn cuộc thư reng pada hanya rapi malam, berarti kan cukup jai. Tapi kau urung thad ya. Yang di malam buat nak awak tanya hana beres pasport nami mau belah rau. Nyan itanyo roh tatu biat tayak merantau kono karena awai meninggal ya. Awai meninggal mak ada kala mak mandangna ayah mandangna tapi tanya mana peng. Hati tak putun rawai daya, hati tak putun bak pula. Dan lebut erut larantau. Tengok tak tahu buat ide daya baru kena tak tahu buat kapeh tak berangkat. Macam-macam lah persoalan. Sampai pajan long malamnya aku nak tanya mbak urung drone yang naik ke long yang kari rayunya. Sampai pajan nyo akan tanya lanjutkan. Puo warisan rantau nyo tak kubah ba anak tu jauh dulu. Long pegah bele katip. Katip ke tanya urung merantau. Awaknya bah tinggal kampung dah. Bah buat keroi. Bahijai kulang acara.
Nyo tanyo bangsa nang pada karena hana tapona tadrod. Wate hana politik dro ijo politik go, wate hana harta dro pe haco harta go, wate hana pikiran dro pe terima pikiran go, wate hana program dro pe pejak program go, wate bit hana tadro, bit syaram tua pe tamarahung bago. Karena kita nyo hai nanggro kita nyo pakan menon nanggro kita nyo idi pakan lagi yan. Karena Aceh nyo dari zaman ke zaman lamprang tapi kenapa habis pra dan urang udep lamprangnya bangai ke. Hana gerempok temikirnya aje. Cukup jai cahit urang masa Belanda pada merutuh libero. Hai mun perang mentang leher toh leher teh mung plodot. Nyan ya mun tuleh leher toh limat leher toh lebih. Ngan Jepang, ngan Portugis. Dodo ngan Jepang, oli yang sambung DI, oli yang sambung PKI, oli yang DI TI, sambung komplit bersalah. Oli yang ka tsunami. Ya ini ladang urang tinggal kampung kau urang tu mai ku bahle juga orang. Termasuk lo. Artinya hana ajar itu le. Hana sempat kita yang belajar. Maka orangnya cicetak generasi bubere. Kiban cara ada cetak ada mavia. Mana? Na anak yatim na anak urang gatian di kampung anak mutu nya urang dron rame-rame no na musyawarah. Na kalan ke di kampung. Bek sama nanti. Bek ni undang-undang awaknya mau kena. Ni wak timang-timang kementerian. Mungkin kira-kira hai na muka belen na muka kide na woro na kede. Doh ya gandoh ya rayu gop ini tu. Nyokan bunge ku pegah. Artinya jeutlah bah ibu le bet rayu yang kongkon. Hana rayu ijak kerot bet ijak le ki banjara. Nyame datayang mandum saban. Termasuk yang merempuan ngelong bagi deron bang putu moy malamnya. Anak ni buat Rahul Mudi. Londo mai. Persoalan be. Jih, anaknya terlalu jujur. Anaknya terpendam masalah. Hana ipegah jih hana pengli. Ipegah iwau gampo. Ilong kakak pikir wai gampo mampai ida jaga ada mana rame-rame. Long tupu 3 cita kada. Kawak gede bang, long titip bang. Nah, jaga dia. Kalau long pegah baji nyoy kah kakak peluang kan? Pakan roh kap luang nyoronyo baru kudupu. Nyo tugah kah ronyo kah kakak minta pe. Mia hana kaya be kau. Mia kau kupreh ke batu tua lu cuma gua. Nak ada pu tugah kai kah tiuro celeng peng ringgit. Hana pe halu ringgit dah. Mia na peng lu be kacok tagop katik lan celeng belu be. Ruk bulian ka buka, ka kirim kado, ka kirim kelung, ka kirim ke dapumu, matalung nak kuy bayi. Sabak tak kalupah kaja. Kan Rahul Mudi mentang lagi yang urang ku ada palain nasi. Maka kita nyangat berkat udep ke dalam perantauannya. Haik na tanggung tidro dua. Haik na tanggung tidro dua, tanggung tidro leh. Man 50 ringgit tamu sedekah ti bulan. Kenapa? Monyet hek na wet inoi Malaya ti bulan hanan termepeng 50 ringgit. Kabere. Kuolong jo pasport ku blodike. Kan sambong ya. Kuput main ya.